kane kade ka Tyllong sam ki sau Tylli ki Shnong ki bahap hapo ka nong thamai constituency ki ba kini ki Shnong na ka daw ka jing bam la ban penbiang ya kinong Shnong tang na ka ka bawan na ka tanat PHE kila wad hi ya kilat kiden ti kumno ban penbiang hakani ka benta hadin bakini ki sau Tylli ki Shnong kila lap ya ka Tyllong ka badon kalat ban shnano da ka top penlong ha ka benta khlau jaka Ringi jenriau, lau jenriau nong thama Shillong, kila pai Khmat chau MDC kani ka than uba latip lang khar kongor, ban pan jingarap lang ba ke MDC scheme. Hadian bau MDC ula penyo ya ka scheme ban shna ya ka dam penlang lang ba ka mang tengka jaka 15th Finance Commission, ha ka jinglut ka ba kot khat san lak tengka, mentah lala ban pendap ya kani ka dam, ya ka bala ple pat baru da uba latip lang khar kongor, ha ka jingalang ka ba lengkot ka bala penlong ha kani ka jaka khlau ha ka khat khandai tarik mentah unai lar hajar kulai. Hakani ka jingalang plipat ba ya kani ka check dam. Laidon rengkat kirang ba Shnong bat kinong kit kam Shnong jong baro sau Tylli ki Shnong ki ba enyo na kani ka Tyllong bakan thop ya ka Shnong lau jen riu nong kriem lum pangat bat ka Shnong lum sopo. Ngapun benang ni ke por bahkan ni ka check dam jaka ba pelang ni ko ni ka Tyllong sau Shnong bla play mendak si boleh sibuk. Bukan sabang itu, bukan kema, bukan kejap na. Orang tu yang buat nama siang, yang kejap. Oh, seperti baik dan terak. Oh, orang lah ya, jangan terak lah. Itu mending tetap. Jika yang tetapnya kalau tidak ditong ni. Kini scheme nong ketika antai scheme nong 15 Finance Commission, tengah sambil kini scheme kau Shillong kasan lah, macam mana ketika check down. Tengah apa proposal kita nak sau Shnong, baru kelayu proposal bagi lah sanctioning di scheme, lama kah antai grant kah second installment bagi layu ini kasan lah ketika scheme, baru kini belum berdasi. Ke Shnong ban sam nong ya. I sau Shnong ke belau pim ne, ke lausan rio, nokriam, lum sopo buat ya lepunga. Te ke pelong ya pi ba pinu perak ni ke skim pi ba kadai ke jingkar do ne balai ne. I ba ke krisis ha po nokmai kere ke ko kong samban mak bam di kere ke ba. Di kong sam hi jong man ke terbiang. Te kini sau Shnong i de bon hi ke jingkut ba kat cepang adet ke no meeting ne ga yang ki pengilit ikan du dong ki buat cepang ke beri kong san pi ke te kawan pak ni proposal pat ngila lawan sina kami nama tadi sau Shnong bahkan kerja kedua Kau pi ne ba ka konsultasi je pi dan kanyo Tylli ki Shnong. Ke ka bahak nam tai jong ki pa ke beri begini ke ju ka bar ko mi no. Ki pi ngalang minang Khmat mata jan alkos nam. Kila ni Shnong ngalap biang hi scheme sebagai proposal dan hi scheme sebagai nak 15 finance, nak 12 finance. Hagi sistem gumcha kemungkinan Shnong bangla biang kau top ki kat tu kat ni Shnong kan Tylli ki Shnong. Rai yang bam borok ban ndap hi rai nga Shim baik kawai dan kawai entah yang lah dan bok yang yo sau Shnong tadi scheme.